Hi and hello. Tunia hi very common question, very basic question about RoyalQ ti anaholi mutin mi tamta in het zong het dio hitan hello zong dio hin RoyalQ mang sa zong dio dio ka ging chan invest bol nai lowa RoyalQ detail alowa hi le company le apps ho hi ipi hi het lo zi a dau nei zi a invest bol lo zong mai thewa hin. Everything I will be answering in this session. RoyalQ hi ipi hamte RoyalQ hi third party apps a hin na hichi apps hin ipi a bol hamti le chun hichi apps hin AI trading, robotic trading alowa hi le nangin job na dei ho schedule na bola na setting dungzuya chu match steng le chun hichi program chu execute ki bola he ti chu masape na het dio hin RoyalQ hi next question chu la RoyalQ hi scam ham alowa hi le RoyalQ hi ta san thei ham hi lo ham RoyalQ scam ahi poi ti wang chu tu le tu din mona hi koi macha in asai thei pon azi chu hichi apps ahung ki sim na hi tu kumbul lang Feb, March, April til avel chu hung hin alaya hin chule a domain zong hi nai cha ki honga hin hizi chun verification ti dan chu ama company base alowai le hi tabang hi tia seisit na thei zong hi ombe se nai pon chule complaint consumer forum la complaint ki bol na zong hi on nai pon hizi chun tu le to hi account sanga chu approach lang hi atamin tu apps tha na lai hi zi chun a hin la in the future na kum khat kum ni zo ham ka hepoi another few 6 months zo le review bol ki the hin itabang hiung hi diham wang so ki sai thei pon but we have to keep in mind na hi AI trading bol na third party apps bo se hin e ho in hichi RoyalQ te company hi invest i bolu a hi pon na amoho service imanova service iman na a fee chu ki pe hi bawin na hi hizi chun RoyalQ hi scam hi zong le langkhara chu eima sum capital ato kha lo di chun ke gyal danin boi ka sapon scam na hi kha zong le a kho na pon aji chu isuma la thei diu zong hi pon service po ki manga hin RoyalQ tabang dang umam inge aume na RoyalQ tabanga AI trading bol chu tulaya tha zong pot tan hi zong le a difference na chu RoyalQ te hi thilni na ki difference in kamu in a khat na chu RoyalQ te service charge hi $100 bo hin adanga AI trading iman de chun service charge ya tamin chule RoyalQ te user friendly hin chuchung chona chun RoyalQ te hin MLM strategy amangun multi level marketing ti chu nang downline na ha mu chana chu nangin flat 30% amon $100 registration ki bola activate RoyalQ profile activate bolna 30% chun nang account na lu dinga hin na hizi chun nangin zakhat invest na bolna chu na noya chu mi thum na mu le chun nang zakhat chu na kinung mu hi chu chunga nangin invest na bol zo se chu laya to hung pa chon nanga hitan na hizi chun hi chi a hi adang hongai na chu RoyalQ human preference pi he ti chu isai do no mo hin tin next question chu veo hitin RoyalQ hi itabanga secure ham alowa hi le min ai khat thei ham ala thei ham RoyalQ hi third party tia ka sei banga chu platform khat amena hi invest ki bolna na sumum na hi Binance hi na Binance chu trading account khat na ki sim ni hin hilaya trading account na sima chu sumna ki koi di hin ei holanga abe pena setting a chu bank international bank tabanga hin na lai chu sumna account na sima sumna ki koi ding identification address proof ha jang chu na deile na pi na submit the hin na submit ting le chun
withdrawal limit deposit limit hung increase de hin chidung zu ya chu line na sumum pa chu nangin manual invest na bol sanga chu robot in na imut ka ham na pot ka hama chu nangman velo bi a robot in na setting dung zu ya chu stock ho chu nana cho pi ding nana zo pi ding a hin tulai hi mazo se hi cryptocurrency in achi tain hi chi achu hi chi hi langkhara sei dinga chu secure lo hi nang khura kinga ma hin nang in security hoita setup na bol le chun koi machan na account chu compromise bol thelo dinga hin china dinga chu iti bolding ham na Binance account sim ding dan iti sima account iti secure bol di ham number 1 chang chu next video request na bol dung zui wa chu sim the hin ani na chu RoyalQ chu refer aki bolding dan cho ha pon account sim ding dan ha pon hizong le as a demo na first time among nailo hon man bei theina dinga chu demo ang chu sim the hin chu based on the request ticket utin athum na chu very important chu RoyalQ account na nei ta hoi chilaya chu itabang ho chu invest na bola koi strategy na manding ham ti hoyang chu next video isim thewa hin again based on the demand na koi tabang athanoma bolnom ho chun comment ayong hi question nan koi theun tin last question chu RoyalQ hi sum izat tabang invest bola ating le profit izat hi return ki mudiham tila chi sai na ding ai phat ne khon hung lut din tin based on my experience and my observation ka hin pe de hin na business ki ti so se hi it comes with a risk ahin RoyalQ zong hi langkhara sei dinga chu business logic aki si ma hin na strategy yong MLM chu business logic ahin chule tua Binance te trading ki bol na jong khu amo ding ai business ahin itia hiding itia kal ding koi machan predict ki bol thei pun hi jong le hi chilaya invest na bol di le chun risk na la ngayin na mihim risk ila lo le chun ki success thei lo hin te ka na banga chu bank ka hu nangin sum na koya fixed deposit ham ka hepoi any kind of investment na bol nom le bank chu sum na het a hin na bank te hin nang sum na ha chola over mundanga hi investable son over chi return pa chu nang just a peanut na chana hin na atam zom ho changa hin hi chi investment ki bol ta banga chu mi tam ta in Binance sum ki koi ko te ka na kol ho in sum 20 lakhs 30 lakhs 50 lakhs ho ta bang hi Binance sa het over hi chi RoyalQ wa pa na hi trading a bol wa hin na hoi ta na bol thea hi le chun bank ana koi sanga chu like maybe 50% na mutam zo mai the na wanga phal 100% a jong na mutam mai the bank a chu fix na mu hin na return chu a hi wanga chu RoyalQ wa hi invest na bol the le chun kum khat an na mu ding bank an na mu ding chu la khat ang na mu the ki sai the lo wa hin na aji chu business a hin market fluctuate ding zuya chu na income jang chu fluctuate ding a hin chu number 1 a head ding a hin minimum invest amount alo recommended invest amount is at ham til chun ke muda na chu na activate na bolova na join panwa hina thip nai lo diu hin kizil na tabang alowa hi le to get familiar na $200 alo le $300 invest bolon lang within 1 week 2 weeks sa chu hoita achi dan ho na hin het thei wa ating le familiar nong hi ting le chun just bumped up to $1,000 na $1,000 apana chu cham khat invest kit un lang win lang market hong hoya na strategy ho chu hoita na hin follow the ting le chun you can go to like $2,000 to $3,000 or if you have enough sufficient balance na go for $5,000 katinomin chichung hin tin ating le hin
withdraw bol na hi sum lut ding ham alo le withdraw bol na hi sum zat tabang ngai ham tile bank account card ho withdraw na bol dile chun 1.5% amount na withdraw na chu ki deduct ding hin na as a fee withdrawal fee lut ding hin la p2p peer to peer bank transfer na bola card lowa peer to peer na transfer de lawang chun fee pon ating le abe pena dinga chu tulaya chu withdraw bol lawa sales na bol the hin na Indian rupiah India no mai le Indian rupiah sales na bol le chun India gama ho lang chun aki cho the wa hin nang account na chu direct asuman head vai le chun na zul ha le chun fee ma chapi lowa sum na mu ding zat na mu the he ti chu abeilam ta iseu hin tin hi chu ti lo details ta head nom question om jong le na hin koi comment section na hin koi theo alo le ke ma person la yang message na hin bol theo ken ka head khama ka hin explain the here in the next video na. Till then, stay safe, stay blessed. Thank you. Bye bye.